puri chart ta thu soi kan ria kang ani hi ZPM MP candidate ania minute ruk asoya minister dang te hian in minute somni don te an soi thina ka duai chon in thu hi asoi rei lo thin mama a thu de han soi rei deu thin se candidate dang te po hian thu hin soi rei thin nia chu wang chon in hemi hi thanem kalong ai pui dewa ka duai in thu asoi rei lo thin ti te hi tuna kan ria kang thu soi hi Chairman kalome hei zanina ZPM kalung rol pui zong te tin headquarters lama tanga ronkal te zai thiam te le ronkal khom shim te in zawa in chibai ka buk chewa zain ang hun elaya in hun lutak senga in ronkal hi elo om ka tia in zawa chunga lom thu khan soi du ni ka thriat ang khan hei in thlan kan nai to khop baya tun April ni som pakwa ahenin MP kan in thlang don ani a sumitan chuanin in buat saina a sarkar lampang te po akal na sato ma tin party lampang te po party rang te po tian buat saina anang kal chawani a huna hian democracy ram kan ni angin ni kuma MLA kan in thlanga MLA kan in thlang zo chia kumina in her chuaka MP kan in thlang le dona euna hian boi mo do kan thria chu na chinan soita kan khan ke candidate hi paruklai kan oma ka fel wang le ka that wang niloin a candidate tanga te phei chuanin ka fel ber lo ti po ka in thria amar chu ruling party candidate kan ya khanga khanin inakina anlo tingte ni phei chuan sarkar tan ke chu sarkar tan thei to pachu adona sarkar nena in nerem takin na kan thok dona chu kan na thona po chuan keima du dan ang neloin an ho tu te du dan angin khulam panga thei pato bin ma kala don nia tin tuna kan sarkar front line me ki ka soi du chu nikum lama MLA kan in thlanga kan soi zom tir ma in kila hian kalo pot chat lokanga helai te react du kan nia hi poimo ka tia Mizorama ZPM an sarkar meka tin ZPM sarkar Mizoram state enkol tu timayang ami sarkar le central sarkar tu po lo sarkar se central sarkara palai na thok tu tur chu mi kan MP te hian ni Rajya Sabha le Lok Sabha MP te hi ti chuanin ruling party opposition MP kan thlan tlin kha chuanin thil kha ani thei tlat lo mai ni khami kha keima ngai dan ania ka ngai dan hi diklo mai theya maro chu ka ngai dan ania ti chuan ruling party oppose tur ni lo ruling party na atho pui thei na thok thei tur milar po ni lem lo vai tong thiam vai ramaselian vai mi zeshia vai rama hen ke ni po ka nom rei to tong huai ringo thi alo tok lo khop maya vai ho hi chu an fing phakar emema khatiang an fin phakar phakar penge va phakar khum le thei tur anga thuak vor ve deu te po hi anga yania khatiang ang a che thei tur anga kha chuanin puri chi hi chu atling chuanin ka hriani kami ha kan ron comment du loka soito ang khanin Mizoram ruling oppose tur ni lo ruling tho pui thei tur ruling le central in kara palai na le project zong tenga bo an bo zui tir thei tur ang chi MP kha kami kha puri chi hinin ka hriani sta chuan kan ho tu ten zoram dung le wang fangin kan policy an tlang au puya ti chuanin in tharung takin mi pui nena ngen na an siama min en chin vero heng hi kan sarkar chon heng au hi kan ti don an tia chu kan an in thlanga vote kan an thlaka vote an chia kha chu zoram mu pui te khanin ZPM hi en chin mai an tum lo en tak an du a bial somni pasari laya ne na mi puin min pe a chu en chin ani lo achan ve a in tam mo in thenom nu kha aron kalanga ipai kha tem chin ta se achan ve ai tam hop ta se tem chin ani lo ni chu wang chuanin en tak min du ni ron tekin thiam khop mai tu na mi kha chu adik re ani bai kha achan ve ai tam ron hop zo ve kha chanin aron tem chin mi lo ni
aron tem tak ai tak tak ani chu wang cho kan duang hian mi pui du dan ang tak hian in kan kal hi angai em ani lo chuan heram jim te hi pathian min pek ani a hun rei lo te chuk tan hun eng chet nge kan kuta hina da don eng kol turin kan hrelo maro chu pathian du dan anga kan kal lo chuan pathian in midang kuta hlan le meyang hei mamit district mamit constituency big mamit BLB chu in van duaya mela nikum lama kan in thanna kan chak zo lowa opposition bial kan nia MLA opposition bial ni maila MP chuan ruling bial kan ni thei ani ti kha sheila chu wang chuan ruling bial kan ni nge thei nan thei top worker zong zong ten thei top cho turin kan ngen du chewa tin mami thi chunia putete marpo khanin sayani tuda henin engemoni thil thing a omdewin ka hria mami lama hian putete mar khanin a video khanin ka hril ruang cheuatia min hril ruang khanin angai theya engemoni thlitle deu chu mani mami lama son an soi tamai tu na chuan hey in than re re a hen MP in than hi MLA in than ain kan ngai poimo lo zok thina vote thi atlat thalo thina ni chuwang chuan tuna kan ti thei chu workers te na kan ti thei poimo tak mai chu kan in thlang zo che khanga min vote tu zong zong khai electoral roll of veka khanga min vote tu zong zong te kha kar chua tum turani in thanna kha in vote thlang nge tura kar chua ram tum tur ni nan tho don pon an fe don pon jing kara te po vote atlak theya chuwang chuan in kang min vote tu zong zong kha alo beran man ni ho kha kar chua min vote ti le nge tum tur ania tin ka soi du chu ai keima tan ani lo ni he MP hi lo tling po ni la keima tan chau ni lo a zoram tan Mizoram mi pui zong zong tan kan sa kho tan kan nam tan ani ti kha kan sei duat kan ho tu ten min ring ngama thei patop chuo poka tuma min rin ange ya kan lo thing te ni chuanin thanem ngai takin tho ka tum ani ti kha ka sei du poka kimi tuna MP in candidate shim en party po ni se ZPM po MNF po Congress po AAP po AAP jun tel lo take BJP takhi chu ka shelawa ka soi theilawa abigin MNF Congress le ZPM he an campaign thu le lakal pui dan hi chu kan ram kan nam kan sa khwa khatiang khanin an kal pui vek mai ni chu wang chuanin video ma salo hanin ka riya ka party pakhatina press release an siam na khachanin kan chief minister khanin pathian ni zalawani enge sa khona angai ne pani tiangzo khanin press release an ron siamani chumi na anghong theithil chu mithil ngai ven peilo le chik peilo tam takanama khami kha anlo ngai thanga anlo chiar liam puadanga khami kha anlo chiar liam puat chuan anlo oi donani an pu berpon pathian ni zalawa entin nge kan ram kan nam kan sa khwa engtin nge anau te hianin hemi keimani min chan tur hianin nan tho teng khatiang khan ngai to na kha anlo nei dei thei ni khami kha apoe mema ZPM khanin press release khan ron siam vele hala ZPM lamba ha ron react ani hemi hi thil ni dan ni lawa financial year ending ni a top ni a hian treasury in khar ngai lawa RBL min hong turin an tiveka chuwan chonin office khan kal hrim ani pudu ma ha chomha in khom bana khanin office kal te kha avatloa awawa pani finance minister an yangin khami hakan ron belle zoya achan chu MP zong zong te hianin an campaign thule la hianin kan ram kan nam kan sa khwa an ti deu veka khami kan sa khwa ti thumala ron ri khanin ka ngai to na khami kha lo lang loka chu ka ron soi loka ni tin hey ZPM atha ka tin mem chu ke ni te po chance min siam sakani mathir athui an nei thui khop mai ZPM kan ho tu te hianin mathir thui tak an nei a chu ke ni angte hei mi cher tla ka min nga ya kan ho tu ten tian MP seat te min han pe ani a milar ni lo mase na thok thei tur MP candidate ani tiang chuan kan ram hi an manga ema kan ram kal zel na tura hian tun lai thang thar zok te hianin ruai se tam tak hi cherila ti ril rupuin
hey zani local puchan zo te putte te pon yang mi dang te pon ya khan tiang khanin an ngai tu zau ema party dang te chu a senior player khan ti phot zel thina mo pensioner te khan tiang a ke ni kan ti phot anga nang ni chu na kina in la ti don ya chan sin la nga lom ti ril ru hi party dang chuan an pu thina ma se ke ni chuan khan tiang kha kan ho tu te chuan an pu ve lo ni a senior player te ni lem lo ano pang pang tha tho tak na thok thei turang hi teng hi tha ho tu te chuan an ma thlir an nei thui ema engti kan ram than zel la tura hian tun lai thang thar zok te engtin nge kan in no lu ze lang ti ril ru puin an kalani ti kha soi du bok ani tin na to ber na tan chuanin zanna local zong te in zawa in min vote factorin kan so min kan ngen du chewa in kan thian te kan sum te po ZPM vote factorin som thawila thome lo me kha puri chi thu soi ni ngai nom khop mai video le kanin mole theu do ni o